Chaka ni gweche mag siasa ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga koro dwaro mondo jakom mar IEBC Wafula Chebukati mondo wuoge lemo mare motelo ne yiero ma ichano bagi wuok tich kowacho ni en kod chilo modhuro ma ok onego beni miye thuolo mora mar chung'ne yiero mora e thur kaendie. Odinga gi jalupne Martha Karua mane otero kisera margi Mombasa e kom mar gavana ne olieko ni okang' mar chungo yiero ma Kakamega gi Mombasa gi IEBC ne en mano mar neno geto nono Azimio yudo mbulu matin motero gi e telo. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, jatend Azimio nokone jopiny ni mondo obi oyier jalno malaro kom mar gavana gi otiko mar ODM en Sharif Nasir e yiero ma wuok tich. Kata kapo DP okodure mar yiero maduong' ma tarik 9 dweni, kweth mar Azimio nogo kambi ka chung'uro manyali Mombasa mano ni kom gavana no okowegi e yiero ma wuok tich. Piem mapek ni e kind Abdul Somad Sharif Nasir mar ODM gi Hassan Omar mar UDA. Kae Odinga gi jalupne Mikai Martha Karua noseyo mayande obagi kod yiero maduong' ma tarik 9 kuma ne Kakamega gi Mombasa odong' ka koyiero governors magi. Kakamega na Mombasa ililengwa kwa sababu ya baba na Martha huyu. Lakini hata ufanye nini, siku za yani ikifika kila mtu fanye nini, hata hii itatereza tu. Mimi hamuoni mimi sina huzuni, sina uoga, hapana bwana. Mimi najua, nina hakika ya kwamba ukweli itatoka na ukweli itatendeka. Na kama hakungekuwa na makosa kaunti zingine, tungekuwa na kaunti 27. Wacheni Jumatatu tufuatilie haki yetu, tupate Mombasa na Kakamega tuwe na 24 wakiwa na 21. Ionyeshe wazi ya kwamba walio wengi wako nyuma ya baba. Sababu kuu kwa nini Mombasa na Kakamega ni kwa sababu maeneo haya yalikuwa wazi ni maeneo ya Azimio, ni maeneo ya baba Raila Amolo Odinga. Siko bende Odinga no kiro lwete ni yiero ma jalup jatend piny Kenya William Ruto kwacho ni okoyombo e yo makare. President elect sio mwingine ila ni nani? Bwana Chebukati kama mshtakiwa disqualify himself, ajiondoe katika hii uchaguzi ambao unaendelea, awajifanye na wale watu ambaye hawana upendeleo. Sasa tena hata aoni haya, anasema hiyo uchaguzi wa Mombasa na ya Kakamega yaendelee kama iko hapo. Tunasema hizi uchaguzi itafanywa chini ya usimamizi ya naibu wa chairman ya IEBC. Hawakutaka ijulikane Kenya walio wengi wako upande wa baba. Kama tungechaguana tarehe 9, tungekuwa twajigamba kaunti 24 zao zikiwa ni 21 ziko nyuma ya baba. Na kama hakungekuwa na makosa kaunti zingine, tungekuwa na kaunti 27. Tunaona ameweka watu kule, vidudu watu kila siku wakiamka warusha madongo kwa Joho. Yes, ndio alikuwa senator. Yes, ndio alikuwa anafaa ku oversight Hassan Joho. Ikiwa alinyamaza wakati ule, inamaanisha Hassan Joho alikuwa yuko sawa. Kweli urango? Jotelo mag Azimio ma okadhodho na mchumbi bineno kwa jopiny ni obiolo tombulu ni jachung' mar ODM mondo oyud kom gavana no. Tumchague Abdul Somad Sharif Nasri kesho kutwa. Sisi wa Kwale tunajua sisi ni majirani zenu na tumeamua tutawapatia support. Sisi kama wajumbe, sisi kama wananchi wa Kwale tutawapatia support ndugu zetu wa Mombasa. Tumekubaliana Mheshimiwa Raila tufanye kazi kwa sababu hawa watu wetu hatukutaka tena tuwasumbue.
tunataka tuwaelekeze mahali ambapo tutaweka kura zetu, ambapo tutadhibiti ushindi wetu. Tungependa kumwambia Chebukati na watu wake kwamba tarehe 29 tunataka vituo vianze saa 12 kwa sababu watu wetu wengi wanakwenda kazini, na hiyo itakuwa sio public holiday, ili wapige kura kwanza kabla ya kwenda kazini. Odinga bende nokone johera magi ni gidemana nyuok ka ginyayo horruok e seche ma bura dhi nyime. Uliona wale ambao walishikwa kutoka ng'ambo, mnajua hiyo njama ilitoka huko. Wale kazi yao ilikuwa ni wezi tu, lakini hata ukijaribu kufanya nini, mwishowe ukweli itatoka, na kweli itaset the Kenyan nation free. Kwa hivyo sisi tunataka wa Kenya wawe na subira. Mama Martha amesema ati kwa sababu kesi iko mahakamani hatuwezi kuongea juu yake. Duond bura mar ODM noyudo kombe abich mag od bura kuom auchiel e kaunti Mombasa e yiero mokalo. Jokanyo 23 mag ODM bende ne oyier kuom 30. Seneta gi jachung' mar mine duto ne oyier gi otiko mar ODM. Kalore kod duol mochung' ne yiero thurka IBC, kaunti ma Mombasa ni kod joluto ombulu maromo 641,913 ma igeno biro dhi yiero wuok tich mabiro mar yiero gavana manyien mabiro kawo telo tok Hassan Joho dhi e rutaya. Eric Owenga, Ramogi TV.